Ibwega murithire wa Meru TV rukiriro ngiru thongiru kathara twinambere kwa twetire manake metha yetu ya nturukiriro we munthi munokire mubango wetu waturingeme twinambere kwa tukeragira mantu mwanya tuna mantu kathumba kirigagira ati nurere bwega na nukirite bwega ganku watu geni tukire metha yetu kabethera bambetani family na zo Kimathi na twambire chitu kagitani aka atombere na chiko na mujumbe wa Mwekuru kaunti ya Meru Karambu Kairemia na thia nambara kwegwa keguna kari arantere che sentiment naito kathumba tubia utethio ireo mibaibe aroye mburi na kinyama tenti na ara kulingana na noe intobibi kainambara kwa bigetethagire bantu anene agukiria ikundi ebibi maniki wetu Wandeto Jeff wagituma noe ogutombere na ripoti ino. Nawe Karambu Kairemia mubunge wa Mwekuru aja kaunti ya Meru na gunete ikundi kathumba aja mwangandia kiri gicigo mbunge ga Central Imenti ni are ikundi kathumba bigunikite na mburi tento amwe na miui ya ruji ni are akiaria na metha ya nteto ya Meru TV mubunge uju na rombete ya Kenya na Meru kwa President William Ruto kanya nikenda kethira kiujuria mirandi kanire na Kenya kiri siasa nthiru. Rome was not built in one day. Kwa utu kanya abukona mapato jara Rais Ruto na munini we daketwe guiciariro wa Tharaka ngugeira beterete gwita ituberete twinya gunjuba Meru Ontore mwetwera wa jumbe ba Meru bweta kuga yesa nau otemungo genge buita manto jo ijorongo imagine otira tweta obisi otira ko kuganga barabara angandaracha ithirikari metho na bukona matokeo na nkuetekia riabo abo na baithithia manto jo ijonthe ira bugetekia uti urongo burara eru au ria muntu athori uti watiuga indirare onde thro tekio kireo wathura na muka ageta kuwa kwanza arara angoroti otengo geita ate ukarawa nande ankwendo bwira bukathikira baraba na u bakwaria nteto nyingi abe disgruntled ija mukoro wengi akaeta kuwa nteto imbeisha mukuru we lakini tupatie macho ni aria nkuruki akuga kinya into biria ethirite akiguna na byo ikundi aja kaunti ya Meru biumite kiri President William Ruto uria ni mutongeria wa nthiguru iji ketha Karambu na kumbare ankwene nkumba na inyekwa abwe bia kaile mienda areta aruare apana ibia thirikari kwa ubo gatwa kainya na gwetera na weregero imbije ja mainge ja karika bubwe wakenda bwe 10 mujumbe ujo norite kinyanthuki mbithi gutonya ikundine nikenda thirikari ya Kenya kwanza ikethire kibatethia na njira imwe kana ingi bije bore are moibo kwa frustrated no tubute na ngugi ende ithuranire ni ikundine Karambu na abwethira ikundine kenda mbutethia na kawashi mbutethia na incubator mbutethia na mantu jange jara jonde bokwenda nyabikibiki na gento kenge nyaka munda to seeds karate anga ikwache na seeds inge kenda nyabumba witethia nacio akwe mtoreja nyama bwe tengo gera mtu agwita so tutakuja utumakie Karambu 98% kana 100% na uonge kere manwa makirwe uonge njoge nwa makirwe kana ni atia inkuwe ibwega nyanga bana kamakirwa anto bonde bukataga uthongi kaoraja ombo mpenderaga ukwe bobo akondi are ukathithio abo gekira nonto muntu nagwita nguge nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumamu Muswenda wakwariria mantu makoni na kimira kia mirano iri itwekire bunge ya kaunti ya Meru araende marengo munene kana marengo manene ma muswanda uyu igutigira tukwinambere kugitethagiria murimi wa kimira kia mira amono kumani na mburu kana makatero barabethere tubakinambere kwa bakenya mari kimira giki na ara muswanda uyu wona wainambere kugikurukaga ukainambere kugitethagiria bantu anene muno kuona urimi bwo mira bukwigo bukiagira nkuruki MC Mutonga nawe na ripoti ino.
Mheshimiwa Kangwana uria umite na aria mira ikuraga tukwe na Arua na ikitie muco ni ndene ya Assembly ya Meru kwariria na kuga uria bakomba kwithirwo bakinyerua barinyerua igita ria baria bakomba gurira bakainyerua ria mira igukamatwa na nandi ni bogete no mwaka bill ikuruke nikenda Assembly ikomba kuonokia mira. Kwa sana mbita wa Mheshimiwa Kangwana Miriti MC Maua Ward and also Vice Chair Committee on Trade, Tourism and Cooperatives. Twari kuretete motion kuhusu mira antu betu arimi ba mira bethirite bakirira muno bati kuona utethio na bethirite bethine ne nyingi nontu mira yasirie thoko bayitie mbesa so muntu ina mira no tina mira uti mwanya na kutu kolele tona mira iria kyarira swe kero akathithiru utibu kuthithika na members bangi twikwaranire tona ban support ndareta motion twege twethimante ya sheria kenda tona kithia no antu betu bombo tethukira na ruari tukoreta motion na members bojukilukia ati mira ni bati kwa regulated muno tha itare ambura yurite o antu betu bati kuona kwendi mira oya wita kithoko ema ruari kilo emwe mira kana itondo kira kithake na surobe 10 kiro thiringi 50 mwanka thiringi 100 itondo akira keya transport kuma mwaka akinya Mogadishu kiro na thiringi euro 100 US dollars, that is ngiri 13 cia Kenya. Ole kona mwanya ngiri over 12 na thiringi mana kenda kona ti fair surobe emwe mawete ona value no ntwitha tuno ko thiringi 50, that is roba ni thiringi 5 kwete menya korona nga wata winio. That means laini hata Somali ro 1300 kumanisha tu turitera antu bangi ngwe batu otonga na atu tukithira. Mheshimiwa Kangwana huwa tueruare intu kwa nene mno ki biashara ya mira akoya na motion na tumikuluki Assembly ya Meru na tuonio njira yo koria mira business biashara ya mira ni detezo kitu na manto mengi mno na bibi kareka ki mira ni exploitation antu betu batio na value yo rimboba mira baba teduka na biashara ya mira Somalis na bangi nyaba tumete Meru eriko yomye mira revenue generation yo 40 billion lakini Meru County uteki ntukiona waya tu tibarabite uitashia ses shengarire ko yanariko wacha tuito support His Excellency the Governor. Regulation ira kwenda kureta number 1 kenda tukurie biashara ya mira ari mbibetu bareka ko exploited kutuika antu barabote thukana mira ni antu bangi lembiro bakwingira mutwera ke manto amira utuma nto ethingia ngabana wetu imutwera County Assembly ya Meru imutwera kinya MP baba bakuramira imutwera lakini lembiro baramberi na nto banga batura ruare ruyo ogowe mutongerio mira ko lembiro muntoro weto wengwa katel baba tumamira ate kwenda mira ya expound na ikwenda markets babonde lembiro kwenda komini atre yukinya antu bunge Assembly Meru wetu kuluki motion manto amira kenda mira yona solution kuma thai na turenda kuregulate manto amira yonde kuma ke Meru County nonto mira ya andi Meru County utebo omba for example weta kwa license muntu wetu odhiambo kana otieno we expect you akadha na penya mira na tena mira ya andi. It has come the time for us to yana bill and shogari Mheshimiwa Kangwana nkatu sana nto motion you tukiwa bill ya regulate nyine ni Agriculture Fund Authority kana to mira yetu is safe na manto yonde ya mira miato to mira kwa na license agricultors ko license wa kuma transporters kila mtu na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene Mutindwa Jokangangi North Imenti Meru TV. Ujumbe wa Chuka gamba ng'ombe na ethiritwo kinambira kwa kebu magiri na kuthetera thirikari muno kumana na antu baria bethiritwo bakiuga thirikari tikuruta ngugi na ara kuringana na pato ethiritwo akiuga waingerekano imbega kirimirandi yo thina mbere ra ethiritwo kinambira kuigua kiruthwa anteno chia wake na akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni rutaniritie gutigira ati maendeleo kuigua makinyirira guntu mwanya murimi wa mbogo nawe na riboti ino.
warira bunge barabangi ndeni akaunti ya Tharaka Nithi bathiete na mbere na ciaca cia giti kia ngavana mwankani wa 2027 na kuriganirwa wegu ichigo mbunge bira barugamirite ibikwenda maendeleo. We mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene no akathiete na mbere gutwikithia gicigo mbunge giake gia Kinandi na maendeleo. Indi Pato augite akithungira mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe ethire gicigo mbunge giki kiri na sub county imwe indi gukinyithia thaino kiri na sub county ithatu ira iche Chuka North sub county, Chuka South sub county hamwe na Igamba Ng'ombe sub county. Mbere ndethire kuri sub county imwe yetagwa Meru South. The whole constituency was one sub county. Ng'ana twaga Igamba Ng'ombe sub county. Leo thaino turathiririe Meru South. Leo tutena Meru South. No twetio twinga turatigitwe region ino tugitagwa na Meru South. Ni turachenjirie leo ni twetwa Chuka South, Chuka North na Igamba Ng'ombe sub county. Leo twina 3 sub counties na nimeenda kushughulika by the time tulikia another mwaka ungi umwe tugainge turuthe Mariani sub county. Kenda leo tukorwa na Igamba Ng'ombe na Mariani na Chuka South na Chuka North. Pato akiuga Chuka North sub county twire guta maendeleo nontu bagwitwa Meru South ende bobo ibukinyite muthia nontu na ramachencheria rietwa kuma Meru South mwanka Chuka North sub county. Na it was very complicated kwira muntu ni undu wa Meru South akuria Meru South ya Meru county ukamwira hapana Meru ya Tharaka Nithi. So ukono tikubota kwerithia kwenyu ni kwambuga kwina Meru South ya Tharaka Nithi county. Unaona? Tari kwende twanenkerwe ngari ya speed Chuka yandikwa Meru South ya Chile Street Meru county nondu maizi Meru nime Tharaka Nithi. Indi akariba gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe ibakwirigirwa kwandikagirwa na baingi kiri thirikari rire kwandikana gukurukira kwirutaniria kwa mubunge uyu Patrick Munene. Muntu abota gukuria sub county itethagia naki mbere ritwa ina sub county imwe mwana wa kuma Kanthanje na mwana wa kuma Gitogoto watwika polisi ni ikwandikwa 5 mothe macha gucindana kibaroni ya Chuka Town koguo tukandikirwa andu matano lakini thaino tari kurandika kwa prisons mauga ni manana kajuke mandika manana amandike manana kibugo mandike manana so it becomes 24 koguo ni kirietaga more job opportunities. Indi Pato augite sub county ya Chuka South ni kwirigirwa kurugurwa ntugo ya Jumatano tariki 14 mweri uyu wa 5 rutere rwa Kibugwe na tayari barabarugamirite sub county ino ibakinyite. Koguo nende twakwa twikibugwa DC nurachire uspidi nurachire koguo sub county ni operational koguo no akuthie kwaria teto chietu tukiona boto gutethia. Saizi tuko na Chuka North sub county ambayo ni hapa, alafu pande ya Kibugwa ambayo ni Magumoni ward sasa tumepewa sub county inaitwa Chuka South na DC ashatumwa, hospidi ashatumwa. Kwa hivyo Wednesday tarehe 14 tunaenda kufungua hiyo ofisi ndio Magumoni wakuwe na DC wao pale. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Mukana nurutitwe kiri baraba ethiritwe bakinambira kwa bakirima matetemani maroji na araindi amwingi wethiritwe kinambira kwa kiorogotira baraba egwitwe bakirima matetemani mama gutigana na ontubo nontu ikwenyangia guntu kuma ndoji na araindi abantu akurimaku antu baithiritwe bakioro kumenyera guntuku murithi wabanwe otubangirite riboti ino kankwenda kweria kuririkania antu ringi marimba ira twina yo yonthe itwekire beacons itwamagire mianka na baraba kurima bayu kumakiyo bakathitangwa na ndibwire tukarari micemanio ndicisi kamwira arari micemanio kwi kenda masiza antu kana onelia antu umuhimu bwa marimba ira twina yo nora yabwite kumenyerwa kwa muntu narime munda iwa tutira iria tumira rui uro kwenda kurima rui narime aruo lakini weta kaumo karui araru kumira ikakaruo boboya ng'ombe weta yitigirwa yukuma marimbene yau kana mburi itumenyere marimba twina byo kurebya kwana miundene yetu ra twiniwe kurithi ng'ombe cietu kwa nkuria turi bonde araba kaibirwa ng'ombe yukuma rwene kana mburi iberie kumenyethia sabuiri bara twinabo nyumba 10 kana tongeire bara bamenyerete ithima biu
Julius Kabira Mheshimiwa wa Thiruru-ini ward na nkiura cia thuri banture mantu ya catchment areas ira twina cio ibanjiririe committee ira twina cio cia catchment areas banjiririe kuolio tuku na muthenya no ntikuretire okame na nguona ginya ng'ombe na mburi kwanjirie kuringirwa catchment so ndiromba muntu uro ukawatikana na ng'ombe kana mburi au kumiti catchment akarekerwa na watwe akinye the police station na tukamoyera atwera ikwendekana otherwise ken kwenda obura menyere catchment no tibuo turo bwetu bonao ndwici etuke ya kuthira kinya kuria na kunywa kuria turi ya kukuthama kukuthira na kinya batu tukathama ko arange andi bwire na betu bamenyerwa njire kithomo ibukuona ndi yonde yerekerete antu a kithomo ituthomithia na betu bubwa no ro kuibwe kinya inyilikite aeta aturi twamutethia na betu bakathoma kenda muthiene tutige kwithira twithine nere tukuona kinya biashara ni ici cia mira. Marito yakwa mbitawa Grace Mukami mbumite nturene Gakunku kankwenda kupongeza mheshimiwa wetu Kabira nontu ba mantu yaraomba kwariria ya irimba bira antu batwekite bakurema inyarira tukaibwa Kabira akiariria mantu taya tukona yaka akwenda witethia riwa nontu kiakolelia mheshimiwa wetu no withire nyote kirimba rimite indi batu akwenda turia na mantu ya meya nontu ria tukarima irimba bietu kutwekerwo jiruti kuonekana no bautwe tukaria antu bairie utukaomba kumia kwa mheshimiwa Kabira akwaria mantu yena gitumi para bombete kurima irimba bira bombete kurima tafadhali thikerie ni sauti ya mutongeria wetu na tumbe kwathika nontu ria tukaria kwathika no batu tukarira impara iboya kwau kinyawoni ke yakwa o mantu bara baomba kurima kirimba ibabwithagia mantu amathuku muno nontu othai muntu ro kurima kirimba ariomba kusijali ariwe mwene nontu kinyo kethero rimete kirimba kemo mwanka ruene wowe ike yakwo witethia lakini utethia mugongo yuyu ngi nontu wowe nyo kethero nyiri baubangetika kwiro bakunyira nontu bwetu mariro rimite lakini rarwe rura kwethira rwekwo na kwethira kwekwania kwa roe kirindege kinge gikanyira nontu bwa rwiru ko keoni ndikaria Mukami inkuwa tafadhali turekane na mantu ya kurima irimba tombe kumenyera rwetu na mantu yu yageta boya na mbura yakatweka inye kwana na nyakirindege kinge gakakongwira rwiru iboya Iboyega akariba etumbi na kinyathangitha na arantere chetigania East bethere tubakinambira kwa bakebu magiri na ukatha mujumbe wao mheshimiwa Mporo wa Bori ikira bethere tubakiuga ibonete uthi nambere gicigoni bunge giki kumani na ngui ciake cia uthi nambere na arendi ankuruki bethere tubakinambira kwegwa bakimeneria baraba kuringa ya mheshimiwa Mporo giciasa bakiuga batiumbana na mheshimiwa yonontu abwango irethiritwe akirutira cia gukiria gicigo bunge giki ya Tigania East. Na inya mwegoro agere yere ao yera atwariria tuntha tore egoro toraibwa are obwito tonyegere na ara ke mwesimiwa egwe around yenge yele no ndo to no nge ao kuma mfera ombo to na mwesimiwa onge to gura bange nara bake yo twera batu tokeya ongo iba komie nyandande lakini nkauri are utamia no estima ya yu endo te kwa neto kora to batu estima batu ene mbibinge bitwera otesio twera batu to murombe ato kari yekoro itokuba to were to no ndo Mporo na mwere murungo toromba otuko na muthenya na mwekire inya egerinya family ekinya kayuna na ba bonde abakunekere na abairiere na Jesu abotharime mwesimu onge ai mato ya Mporo abangira kana bo bapotanga bakabea kabea ke aiguma kumathuotharia akina ndwembo utio no boy wecho no bore kunywa muri boy wecho tu no bore ku kabo tukira Mporo twaita kuria meri tatu ikinja chukula utike wanja pokiona anti bakinda tuila nani tatochia uma gacha mane kwa rakia na watanya manto barabara batu muzio waya aira na twaita wakinja ikendoro na kuire kala kai miaka baba tichia hii loki ndilo ye na twaita enda matro nao enja kai loka akatura ende banje batithia ta okinya bato kugura betu anturenia kinya bantu ambulo ngo ende tukula akabwithia aiwe Elia nwe kinya oto nato tukuthia miaka okona rera Elia rari kurira batiramba kuinga karuira ata kinyithia antwara manti kumakithira kinyithia nanka mwera katrata karante kira ndiko katuma bumakirweni tiri yake mtoto na maendeleo ni nante kuitha bole ku bantu ambuki ura mheshimiwa akuthiti bwana Mporo urathithiti ndene ya ambu
kana amwa kwa jumla na thini tonto butemenya ko tateka ukiotala iwanja bya cukuru birenjete amwa cukuru chonte cia amwa tichanga kuri atenjete we yakire gwaka irasi secondary ana twagirite irasi kwa bina tekutebua uira mporo aritete nguikemenyaga kibande kinu kwanu akire na weta please bwana manager era first day wa list mwele tu muchokeria kadho ni gwira aritira atwakira kibanda nuo nekandire mbeca mbere mporo ai Nairobi athanya ngito ndiambe to we musimu wake kuune ndi ndiriwatire mwe bwana manager mporo gwira aritete nera arita kubua kumaru ari atwikira stimo tutwire kuina rwimbo rwatu twire kuina manager muntu na tudirite onto botwana kana ko simu abakurukite nkurukia ayube bana bakurukite nani kithumba bana bakurukite twe baromba stima no tiri muntu watu wa stima batwira aye kura chethira batutia indumporo tirira atutia tinyantu kwemwe etamwira tumuchokeria kadho na twalelio na tukura cha 2027 tunyumeke kana ni ati arimi omoni ni njara ate onewe muciĩ wa kũmenyera nyamũ cia mĩitũ wa Lewa nĩũthiritwo kĩnambara kũgĩtuĩka kĩguni kĩnene kĩrĩ macukuru ntere iria cia bũrũri na arĩa bethiritwo bakĩnambara kwa bakĩaka cukuru kana kĩraci kĩa kĩmwe na arĩa ntere cia Rũgũcũ primary kĩrĩa kĩthiritwo kĩrĩ kĩa ũteithio bunene na kinya cukuru ĩno kĩnambara kwĩ kĩonanĩria kũgwĩrĩrua ũguni ibobo riboti ĩrĩa tũbanganĩtwe nĩ Mwende wa Laibuni. Nase cukuru Kathomba kuma kaunti ya Meru Isiolo hamwe na Laikipia nigunĩkĩte bunene na wakibwa irasi kuma kĩrĩ mũciĩ wa kũmenyera nyamũ ya Lewa aria ntuku erua barurĩte kĩrasi kĩerũ kĩrabakĩte cukuru ya Rũgũcũ primary hamwe na wakibwa bingi bibieru bina bya ngoroba tuyaja Rũgũcũ IPC Rũgũcũ primary school tũrĩ hamwe na aciari na antu bangi na ana ba cukuru na nyume kwaja twina timu kuma Lewa nontu Lewa Wildlife Conservancy twithirwo tugwatanite na communities muno nontu wa mirandi mingi na naru ntukwe education program na bukere sora twenderaga muno na ntukuje naru skuru jeje iri mwe kionereria skuru nyingi twitha tugita na cionguge and especially ke area yetu ebore constituency na Meru County tuonera nontu ana no benderete kuongereka neiba kwenda irasi o thirikari giciomia gwita ngugi eyo kinya batu from private sector conservation sector tukagwatanira nontu ngwataniro igintu gikiega muno mbita Purity Kinoti mbita ngugi na Lewa Wildlife Conservancy ja manager wa education program na mbuge ntukweza na aru ntukwe kugwirwa guku nene muno nontu tukweza amwe na aciari na director education na stakeholders bangi twacemania ja uju kenda tumba kwithirwo tukinenkanira murandi jwa gwaka ngoroba ya irasi bina ki contractor na kinya tukitharima kirasi kingi kira turakite last term gwiritwo muno kwithwa ndaja de part ya celebration ya groundbreaking na kurugura kirasi kira gaki through effort ya Lewa Wildlife Conservancy na ijire tukuga communities babatere ku benefit na effort ya conservation ile endelea Lewa Conservancy daia so sukuru eje ya IPC Rũgũcũ riganiritie ri muturio karibu sana na Lewa batibatere gutigwa nyuma na barimu na aciari ba cukuru ya Rũgũcũ ne bacoketie nkatho kĩrĩ mũciĩ yoyo Lewa akiwa irasi bibi abaguna muno kĩrĩ ũkĩria cukuru weu challenge ira ithirie nene muno ni irasi tureka ira tutirari na kirasi kitwakirirewa kana bibi iri twakiri thirikari ana parethero bai kirasi ne kimwana 60 kana ana 70 na kimu mtoro kurukirite training ya walimu jaoni aura namba ithero ingi yana ni mwalimu are mako baundumia bwega indi ana bagethro bai bakai mwalimu nomba ko no thina mwana ko ura mpumba kuga kanchokeretie Lewa nkatho nyingi muno nondu bakuona batu support to reduce numbers ciana kirirasi ne vietu na ana Pedro bai comfortable na jaundi and teacher ndigwa ngwiritwe nkurukinda igwa at least miaka era nkethro ankiuma ngugine ngatika ngoroba ndene ya skuru eji muciari mbeta wa Philip Kinoti ntokongania ngocokia nkatho tondu bwa Lewa gutethia gwaka skuru na arua yokari ntukwe kwa mukira class kiujuri ya occupying class 8
kimwe twina class 8 ijire twina 2 streams in every class kwa kiu na ndikyo kirakara kirasi ine gitithongi mono na ndi batonyere kirasi ine gikithongi mono na kwina view bingi bikambiria gwakwa immediately na bio bie occupied ibarabara kara irasi ine biampao. Nawe Joseph Makinora ni mwerekeria wa kithomo kaunti ya Meru akiariria Ntobo aliwa Lewa imesaidia shule hii na pia imesaidia kazi ambayo serikali ilikuwa ifanye. Kumbuka tunafanya saa hii mjengo ya grade 9 na nimesikia ya kwamba tunaenda kusindua darasa ambayo imefanywa na Lewa Conservancy. Wanafunzi wawe na nidhamu. Mkijengewa madarasa na kutengenezewa smart boards na hizo vitu vyote inafaa mchunge. Don't vandalize. Wengine hawana bahati kama hii mmepata kutoka kwa Lewa Conservancy. Kiripotera Meru TV kumabore mbita wa mwende wa Laiboni. Ibwega nuntu bwa riboti ino muridhire wa Meru TV na riboti ino gadukinye muthio maratu kubangirite rukiriro emunthikire metha yetu ya ndeto nkatho chimwanya tu ntuwa kuinambira kuraitha TV yakwira wendete tikathi kurayengo chokera kengo tumurika mara mekirito rito ndeni ya mangathiti. Didia turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bu mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu nija kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798715653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust.